dokazivanje. Ovi dokazi ne samo da impresioniraju matematičkom elegancijom, nego su po geometrijskoj i logičkoj snazi neoborivi. Kao što je Russell govorio o nemogućnosti osporavanja dijalektičke dubine traktatusa, tako i potpisani ne može da ne pronađe ni jednu logičku prazninu u briljantnom umovanju ove velike intelektualne figure. Sa stanovišta logičko-epistemiološke forme deluje posve konzekventno, lucidno, ali i do krajnje koherencije dosledno. Gnoseološki status rasprave mogu osporiti samo naučni dogmatici. To, međutim, ovoj raspravi može biti najviši kompliment. Mislioci, filozofi, teolozi i naučnici filozofske senzibilnosti delu mogu pridati epitet libra sapiente, što znači knjiga mudrosti. Utešnoj apologiji duha ova je dubokoumna rasprava kao kakav eliksir, kao feniks koji rađa suštinu kopernikovskog obrta izvan euklidovskog i gausovskog modela egzaktnosti. Motivi autora su univerzalno postavljeni, a tematski okvir i definicija naslova samo su aproksimacije ove velike, a iznad svega skromne i moralno uzvišene duhovne veličine. Ukupno uzev, impresivno delo Miloša Grozdanovića služi na čast veličanstvu ljudskog duha uopšte, a svojemu narodu više od počasti. Stvaravaca ovakvog kova i apostolske uzvišenosti treba priznati kao osobenu pojavu u vremenu duhovne atrofije i beznađu stihije besmisla. U Nišu 10.12.2008. Ja sada pozivam Miloša Grozdanovića da vam održi predavanje. Dobro večer. Meni je drago da evo ovde u Prnjavoru, zahvaljujući gospodinu Brkoviću, imamo prilike da malo govorimo o staroj antičkoj istoriji Srba. Od 5. jula 1998. godine Niš je mesto gde se održavaju naučni skupovi antičkoj istoriji Srba i mi smo prvi koji smo postavili jednu novu nauku kao novu naučnu disciplinu, odnosno ono što se sve govorilo počeše od Miloša Samilovića, Olge Luković-Pjanović, Jovana Iteretića i tako dalje. Postavili smo kao novu nauku, nazvali smo je antička istorija Srba jer smo smatrali da sve ono što je staro i zamagljeno, a zašto postoje kompletni dokazni materijali, moraju da budu iznešeni na svetlost dana i da ugledaju, da kažem, novu duhovnu suštinu srpskog naroda, jer imamo u vidu da sve ono što nam se sada dešava, da uopšte nije slučajno, tako da bez obzira što imamo ogromnih problema, smatramo da onoliko koliko nauka u svetu napreduje, toliko i mi treba da idemo u korak sa njom. Ono što ću vam ja večeras pričati je moj doprinos toj novoj nauci. Naime, ja sam sa stanovišta matematike pokušao da vidim gde je problem istorijske škole. Naime, istorija kao takva do sada je svrstavana u grupu nauka koja, da kažemo, nije empirijskog karaktera, odnosno matematika tu nije uvek, da kažemo, uvek validna. I ono što je Jovan Iteretić uspeo u svojoj knjizi Sedmi narod i rasa je dokazao da postoji ogroman broj tekstova koji uopšte nisu prevedeni na nijedan živi jezik. Ove knjige koje vidite ovde su zapravo knjige koje su jedan vrlo mali deo koji je napisan uopšte na temu antičke istorije Srba. Tako da je ona prva knjiga Miloš Samilović koja je objavljena 1872. godine, Odlomci iz istorije Srba, je jedna od kapitalnih dela i koja govori o velikim selama Srba počeše od 3500 godina stare ere. On je uspeo da obiđe Moskvu i Peking i u potrazi da dokaznim materijalima o istoriji Srba uspeo da dođe do nekih novih saznanja i da otkrije korene kretanja od nekih 3500 godina stare ere. Sedmi narod i rasa Jovan Iteretić je objavljen na 95. i on je u Čikagu dobio vrlo oštre kritike da pokušava da menja
svetsku istoriju na njegov način. Međutim, da kažemo po znacima navoda konzilijum naučnika koji je došao da ga ispituje, da ga saslušava, je ustanovio ono što je on tvrdio, da preko 2/3 uopšte svih tekstova koji govore uopšte o antici nisu prevedeni na nijedan živi jezik. Nažalost, mi nemamo nikakva sredstva neka velika da možemo mi sami to da radimo, ali ono što se sa drugih strana uspe da pokušava, Dedetić sa svoje strane uspeo jedan deo toga da prevede, jedan deo je normalno plaćao da mu se prevodi i došao je do nekih tekstova Strabona, Makarija Egipatskog, Isidora Sevilskog i tako dalje. Knjiga koja je do njega je knjiga Atlanti Vladimira Ščerbakova iz Rusije, koji je sa svoje strane pokušao i došao do mnogih saznanja i on je također koristio Strabona i Isidora Sevilskog u dokazima i uspio da pokaže da recimo Albanci koji su danas na našoj teritoriji da zapravo potiču sa Kavkaza iz oblasti koja se zvala Albanija. Zatim imamo knjigu Dragoljuba Antića, magistra tehničkih nauka iz Vinče, koji je sa svoje strane pokazao kako se izvode velika migracijska kretanja. Migracijska kretanja se ne izvode tek tako kako se uobičajeno mislilo, da se tek tako jednostavno kreće na put velikih dimenzija i budući da radi u Vinči, da ima ogromno znanje iz, da kažemo, tih tehničkih nauka, je uspeo da preko tih pojmova dođe do novih saznanja i to je njegova knjiga. Knjiga Prva Evropa je delo koju su napisali jedan od naših najvećih umova trenutno, to je profesor Đuro Koruga sa Vašingtonskog fakulteta u Beogradu, zatim Milton Vin iz Kine, odnosno koji sada živi u Americi, Marija Gimbutas, jedna od najvećih arheologa 20. veka, i koji su uspeli da pokažu da je zapravo prva Evropa, odnosno temelji evropske civilizacije, da su se nalazili upravo na ovim područjima.